Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a cheer tu Silian sang puya. America ramacham mek Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thangen chuan UNH le World Bank ho tu te ador. Agriculture Department in SEDP sumhanga malak dan tur an soi ho. Assam Finance Minister le NEDA convener Himanta Biswa Sarma chuan Citizenship Amendment Act CAA noya an state chungami nuai thum singa atanga nuai livelin khole tuini na ane thardon ti asoi kum khat chunga sarkar le puisum ro manna union budget up thale mars ni khata parliament rodel khoma phar ani don America ramacham mek Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglena chuan UNH an international director P. Regan Hoffman le UNH official tenan Washington DC meeting an neya he meeting a hian Minister Dr. Al Thanglena chuan Mizoram HIV din huntang puitar langin uluk le zola UNH 10 kong sang an thiam na le man ruan yang ang le atul dan azira sum le technical support lam thleng po Mizoram harsan te hriat thiam puya malak pui turin a thena UNH ho tu de chuan minister thilkhan te chu an ngai poimo thule a theyang anga Mizoram ta na thei top chu an tum thu minister helo shilani hun reilo te hnuwa Mizoram sarkar official tenen malak zel dan tur soi ho tha ti thu UNH director hian health minister Dr. Al Thanglena chu acha ngal bokani UNH tenen a meeting an hnuwa minister chuan John Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics John Hopkins University affiliated JHPIEGO Baltimore Thames Street USA International Headquarters Office and President and CEO ni bok P. Leslie Mancuso le official dang tenen meeting an neya Mizoram State hi JHPIEGO tenen Central Sarkar kal tanga Comprehensive Primary Care Ayushman Bharat kal tanga Health and Wellness Center din chhozel na tur US 8 fund atanga malak ania Mizoram Health Sub Center te na sale zolati changkluna BSc Nursing graduate of na hnuaya kalpuina turani tuna Mizoram Sub Center zongjong te Health and Wellness Center hlan kaya thiamna sangjok nei thoktu le damdoi le manro thajok ne na thuamna ba ka Mizoram PHC nei mek te ti changkluna tur project poimo tak ani Mizoram sarkar in damlo thisen pek ngai te blood bank atanga thisen lak dan kalphung thara siam hi damlo thisen momo nune der thong taka umte tan a thalawani ti non government hospital association of Mizoram chu thu semin an soi thisen momo te director hospital and medical education kaltanga lak angai hi akonga thuin damlo le an chung te tan harsan na satak asiamani antia thisen hi nuna channa ania wangin tumain atulova andonglova hospital te mamo nilovin damlo mamo ania wangin NGHAM chuan tisen lak dan hi a ulsam thiang berin damdo in thler sang lovin siam le thuai ni se an ti an soi NGHAM hospital tele sarkar an lerem thelo awanga damlo mangang hospital omngai tamzokin medical reimbursement le Mizoram healthcare scheme an chor theire lo chu point ti an soi boka sarkarin an ngen na ti hlotin ma harsana tok te hriat thiamna an ngen ti an soi ani Voin Khan Agriculture Department Crop Husbandry thoktu de chuan director puro mingthang kolni kai shoin Agriculture Committee room SEDP sumhanga malak dan tur soi hona nein kum sang ni somni chung SEDP malak na tur man chang an soi ho meeting a hian puro mingthang chuan Mizoram sarkarin agriculture lama in dodel angai poimo thua soya chumiti hlotling tura the top so theu turin kalkhom te angem SEDP noya hian Agriculture Department chuan lo nei tu din mun choi kana leirem an ra thina tura the top so ngal atuma Mizoram sarkar chuan vaimim chin nan cheng noi za samruk la sing kwale belam chi chin nan cheng noi za ni som pani sing sri sangli Agriculture Department ko ta ada to a heng sum hi tangkai takle omzane man ani a lo nei tu ten vaimim le belama in todel nge na tur le ran cho mamo angte thar chona na manani nge thina tur te an duang chuaka khai thar chau nilova manman jok le red thresa asuma chantir dan po ro man ngal ani he meeting a hian district natangin district agriculture officer le anma ani puitu officer te ba ka directorate of agriculture officer te antel ani kumin February ni som pathuma tangani som poruk chunga Mizoram in athlen tur paragliding accuracy world cup sangni somni atana in boysena kalpui chun som zelani Wayne Khan organizing committee co-chairman PS Telrot Kimi tourism secretary Hovin Abissa organizing committee member te anthu khom advisor to chief minister le organizing committee petron ni bok pularam zawa chuan serchi pa world cup ngana tur mun ma tumlia to thule a hlotin the nan the top cho mek ani thua soya
PS Telarot kimi point Mizoram in World Cup at Henvoy khana tur ani angin he hun poimo tak hi hlotling taka ni ani thena in buat saina hun tlem te la oma the to pa tana turin mo phur tu te acha ani paragliding accuracy World Cup sakni somhnia hian ramsang sang somthuma tangin mi za somhni vel tel thei tura be se ani a tundin huna ram som pathuma tangin mi somruk anin ziak lut to ani anni ba ka hin official engam zat local tura be se ani a national level le international level atangin a hun ma thli thai turin technical team patni an local don ani voin meeting a hian mo phur tu sang te malak to dan ngai thak ni in an ma chop te soi honi boka sumle pai ma mo tur uluk taka rel ni in sum hu tur be se za de man tur tlang pui duan ani electoral roll observer pu jp agrawal chuan special summary revision sangni somni kalpui mek chungchang ani min kha longtlai atlo a electoral roll observer hian longtlai district chunga special summary revision sangni somni kalpui mek ain fi aba ka longtlai dc conference hall a longtlai political party sang ayo te chu meeting nei puin electoral roll revision nei mek chungchang soi puya party ayo te hian andu dan te ahna lo thlenin electoral roll fel fai jok om theinan ma lakna tur sang te an soi ho ani electoral roll observer hian special summary revision nei chunga longtlai voi thuma tlo tura tun hi avoi khatlo na ania college veng south le electric veng one polling station te ain ngal bok special summary revision sangni somni atana longtlai district assembly bill pathuma draft electoral roll chu december ni sompruk sangni sompakwa khan tlang zar ania January ni khat sangni somnia kum som pariat lingthar roll thuntur emo siam thadu emo ne tetan January ni sompanga thleng hun honni in BL2 board level officer te kal tanga dilna thelu turani a February ni saria final electoral roll chu tar chu tura man ani Mizo zirlai polem zp le Northeast Students Organization neso malak na in Aizawl khapui chung hun sanga CAB CAA dodaln awanga Northeast zirlai te nunna cha ne tuarte thawang hauna lan tirnan puan zar dum zarani natlanga thokchok te hian MZP sa pui kota program toy mangin he hunain lan moi pau tu general secretary le rekil biak moya neso finance secretary ten thuan soya Jawaharlal Nehru University zirlai lomsang zulin thu asoibok Mizoram Public Service Commission chairman atan pularam thanga to chong IANAS pension churuat ania governor in MPSC chairman tharwan order hi voin khan DPNAR chona ti chuak ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Assam Finance Minister le Neda convener Himanta Biswa Sarma chuan Citizenship Amendment Act CAA noya an state chunga mi nuai thum singa atanga nuai livelin khole twini na anne thar don ti asoi voina gote chanchubumi te akomna het huisen pu Sarma chuan mithar tu main CAA mang hian khole twini na anne don lowatiya tuna khole tuini thar tur te hi chu Congress sarkar lai atang to a an state alo khosa to te anni atia sarkar chu CAA dulo tu tenen in biak na ni turin ain hongrenga ma se helung olo na hi politics a ham thattumna zongin kai herani atia minister chon heng lung olo na lan tir tu te hian tlai khonnuwa BJP chu an bitum le no ani atibok kum khat chunga sarkar la pisum ro manna union budget chu march ni khata parliament ro relin khoma phar ani don economic survey hi ni somthum February somthum bakhata phar ani don bok ani parliament ro relin khom hi tun thani somthum bakhata tran ani anga sarkar lam atanga thudon danin nimin khan cabinet committee on parliamentary affairs on khoma tun tum budget session hi tho hnia kalpuyan rota tho khatna hi January somthum bakhata tanga February ni som phakatin kar chunga nei tur ania a tho ni na hi March ni atanga April ni thum thleng nei tur ani ang Chanchinthar serti topna na tlang pui America ramacha mek health and family welfare minister Dr. Al Thanglin chuan UNAIDS le World Bank ho tu te ador agriculture department in SEDP sum hanga malak dan turan soi ho Assam finance minister le Neda convener Himanta Biswa Sarma chuan Citizenship Amendment Act noya an state chunga mi nuai thum singa atanga nuai levelin khole twini na anne thar don ti asoi kum khat chunga sarkar le puisum ro manna union budget chu march ni khata parliament ro relin khoma phar ani don chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani